Namanhle namuhla ehlelweni lenu Public Insight Reloaded siyanivusela ehlelweni lenu kunagcina Thalalisa sinababe Silolo Thandaza siyavusela Silolo yasekuvusele Nkosi siyajabula kwanawe namhla ehlelweni Silolo kepha na umuntu maka ngacela nje ukuthi ichaze ungathi ichaza ukuthi ubani wakupho okuhlezaphi Nkosi Thandaza lona lijaha lekudalwa emangweni wasebudzingeni kodwa ke sekwasetshenziswa kakhulu igama lekuthi kusemlindazwe labanye ke baye bathi kusezulwini ngalokuthi sithutane kakhulu nalomango wasezulwini so nathi sesigcina sesizulwini kodwa sikaphathwe ezulwini sine siphethwe ngala ngaphasi kwababe chief Mafohla wakasukati indvuna ngumhlanga manje sengikhohlwa leligama lakhe babendvuna ngelijaha ke leli khulele khona la eSwatini nje lafunza khona la kulenkundla lapha eSt Mary's Jordane ngilijaha futhi ke lelithandazako ngikhulele cishe kakhulu esontweni vele Sunday school konke uze bengilamhla yebo ke tibe khona tihibe lapha nalapha ukhanze ukuthi umuntu usuyaphambuka so uyalela nale kodwa ke siyambonga uNkulunkulu ukuthi liye lithi iBhayibheli akamlahli umuntu wakhe noma aphambuka uyabe sephinze uyambuyisa mhlawumbe ngachaza kanjalo Nkosi amafishane Silolo ukhuliswa ekhaya lekuthandazwa kulo lokuthandaza kube ngethulu kwesinqumo sakho sokudikhethela kusinalakhaya ukutholile lokuthandaza khona mawubala bo Sunday school yes Nkosi nangicala nje ukuvula emehlo ngikhanze vele make angumuntu lo sesondweni uthola ke ukuthi nababe ngoba bekangumuntu lo sebentela khashane but nakabuyile besiba naye enkonzweni ekhaya bekungalalwa kungakathandazwa kwakuyinto yanzamba manje ukuthi nase sidlile mhlambe sesibukele neTV sevele siyathandaza sesiyahlukana ke sesiyawulala so ke ngikhule nje ngaphasi kwaleso simo leso sekuthi esondweni awumani nje ukuhlala ungacaci lokuthi kwente njani so Silolo ukhula emndenini uphelele ngeva babekasebenzela khashane but unabo bakini mhlambe hayi magama sengisho nayo odzatsweni nabofowenu yes ngidelwe nabantu abakithi shothi nje mina ngamabomo ngathi ngwesibili bakhona ke labanye bodzatse nabobhuti emaceleni sesimbona Silolo sokuvumile uvele emaphepheni uphamisa tinyawo tiya phezulu tiya phansi sofika njani lapho Silolo ekutheni so joine maybe we may find ourselves sebenzisa igama wrong sithi comrade kani akusilo but latiwa ngalo ke sofika njani lapho Silolo Nkosi lo hambo lwempilo luba luze luba ngemagili gombo futhi kulesinye isikhathi uyayuthikhanze sowusemdzimba lesinye isikhathi uthikhanze sowusembabane ngako lokuhamba kwala empilweni ngingathi nje kafishane kwaba khona simo lesendeka la umuntu nakasanza uthatha isigaba sebudzala ukuthi mhlambe sowungena ku-adulthood sofuna thatha ama responsibilities la ngathi abuya kuye kwaba khona ke simo lesavela sangishaya lesimo sathi nase ngishaya ko sangithukuthelisa sangithukuthelisa ngaleli zinga lokuthi ngivele nami ngithi uyati emapitikoto ungathi angaphakanyiswa ngase ke ngithi khanza ke sengihamba vele ngiyawufuna ukuthi baphila lapho labanye labaphakamisa amapitikoto njengoba usho nje sibe sengiphakamisa lunyawo ngavele ngihamba ngayobashinga ukuthi angibathole mhlawumbe ngalendlela lesibhongobhongo lesasikhona lengangifisa kusikhipha ngayo
ngathi khanza ke sengikelile ekuthenini vele nami sengingumuntu wemapolitiki sengingumuntu welulaka sengingumuntu wetibhelu njengoba nje so ushito singagcina sengiduma ngaleyo ndlela. Ngisho ukuthi amagama khona empilweni la wajabha khona wabona ngathi solution ukuthi ujoyine some of laba ngaba neme kukhala lokufana nekwakho. Yes ngosi kwathi nakwendeka lento ngaba nalomoya ukuthi mhlawumbe indlela yeku-responda to kona ngilokuthi nami ngigijime ngiyawufuna bantu mhlawumbe ngidawuthi bakhuluma inkulumo lefanako ngalokuthi njengoba ngisho ukuthi kwakuyinto ukuthelo leyayinkulu yekuvunga athi hey uyathi mani kube into bedingakemi kanje ngaba kukendeka inako. Okay. It was more of a personal concern. Kwaba i-personal concern kodwa ke lo wathola lokuthi mhlawumbe uvala enhlitweni yakho ungathi kubangelwe kokuthi mhlawumbe kunezinto letinganakeki noma letingakanakeki. Okay. Yathi ke nakuba i-personal ngathi mhlawumbe personal dilemma noma ke personal situation letawuthi ifuna ukukushaya wena esigabeni sakho mhlawumbe intweni encenye lobo utibukile noma lobo uthethembile. Yes. Ebese ke sowuva ke uba nalokuthi eish ngiyacabanga ke nebuntwana ba contribute ngaleso sikhathi ngoba phela na usathatha lobujaha kanza ukuthi kulula nje ukuthatha inqumo ungakabuki into letiningi ngathi khanza ke sengingenile vele. Si labaningi bakwati inyalo kakhulu ngabo Andres ngakuthanza kucala sewubonakala ugijima kuSwalimo lengicabanga ukuthi insha uma kaqala silolo ukubona ukuthi mhlawumbe kulungisa la inkinga beyabhekene nayo wagijimela kuphi. Ndale ngosi angithanzi ukukhuluma ngenhlangano debantu labantu laba bayawebhana la bayawebhana la ku-Facebook ngimanapa nje Sisizwa takakithi. hey kwasho Zuma wathi nginjela nje sisizwa takakithi angithanzi ukukhuluma ngamagama ethi inhlangano debantu ngoba abantu bese bevunga athi ulwa nabo kanti phela usuke ukukhuluma nawe Okay. esigabeni sakho but nje Asikuhloniphe vele ngicala enhlanganweni lethithe njengoba ngishido ngathi ngasukuma ngayawufuna abantu lengicabanga ukuthi babe emqondo Yes. lofanako ngabathola ke vele ngaba kibo. Okay. Afike ke ngaba neshukumo lenkulu nami fake amandla nje lamakhulu ngoba ngangicabanga lokuthi kukhona into lesingayenda. Yes. Kuba nekukhuluma eveni kuba nalababoshwako silolo akasatholakala so ukhonjwa eSouth Africa silo Ngos. silolo so wendani eSouth Africa ngaleto tikhathi kwakune kukhuluma lokwabitela abanye ukuthi baboshwe wanyamalala silolo igama lelisebenziswa la silo dasichacha uma silifunze etincwadzini sine kwathiwa mabakhuluma ukuthi uye ku-exile yini yona le-exile vele boyile yini silolo. Ngosi ngidawuthi mina impilo yemuntu iphathwa ngusimakathe ngoba ngiyakhumbula nangithola lo lucingo ngangisendlini ngihleli lapha kaManzini ngathola lucingo loluthi emaphoyisa agcwele ikhumbi ayangifuna uvile lo jalo bekangishayela abe journalist yalenye iphephandaba lelikhona la khaya uyangishayela lo jalo uthi hey emaphoyisa ala magistrate ngivila akhuluma ngeligama lakho ayakufuna kwendekeni ke uqhuma esiqhumane lapha yini le magistrate court eMthoyi. Okay. Le ngangisihlanyele ke earlier in the day. Okay. Ngase ngiyakhona ke ukuthi ngihambe shothi nase ngihambile kwaba khona liphoyisa lela ngibona lelathi ngase kuqhuma lento lathi lona hayi man lana bekunana ngumfana lonje ngoba lo jana kangitshela wathi uchazile lo make wathi kufike na ngumfana lonje lokuthi asukumela ke dule amaphoyisa ke ngenhlanhla yami ngaleso sikhathi athi wona ukuthi ngihlala ezulwini agijima edala kanti mina ngamanzini so ke nangilithola lo lucingo kube kusuka kwami ngiyobhaqa lapha endlini yalomunye umfana lo bekangumfundisi yes la euniversity
ngifike ke ngibhace khona ebese ebusuku sebayangithatha ke ngiyawuhlalela ngasesigangeni ngindawo ukuthi mhlambe kubomhlume noma kubo Big Band ukuthi angithathe kahle letiganga but ngavuka ekuseni ngashaya ugede ngabalekela ke eveni leSouth Africa Okay. lapho ke ngathi nangifikako ngase ngihlala khona. Now, leti lokufaka lapha etoilet ufundzisiwe ngabo. Ngoba nawo bose ngotini uthi kungakhipita. Okay Nkosi, kwakungasiyo into le ngathi sophisticated. Okay. Kuye kubitwa ngathi ngama industrial explosives. Okay. Lasetshenziswa kakhulu kubhidlita imigwaqo. Okay. Akula wakho imigwaqo lamadwala. Yes. So safundziswa kona kufundziswa. Yes. Ngoba kwala majala lamanye awo nje agcina limala lapha eBloweni ngalozitha. Yes. Lelinye ke lagcina lisinza lona Amos Mbetsi. Yes. So ngake ngaba nako ukuhlangana nabo ngala kubo Jozi khanze ukuthi ke siyafunza lokuthi lokho kuhlanganisa kanje lokho kuhlanganisa kanje. Okay. Nekuthi ke mhlambe isibhamu sibanjwa kanjani. Okay. So ke ngangikufundzile vele kwakungasiko nje ukuthi umane ngiyakuphatha yini but ke noma ungakufunza kangakanani lokho sasivele sitsheliwe lokuthi kuyingodi ngalendlela ukuthi empilweni yakho akufuneka kube into lodayela kuyisebenzisa kaningi. Okay. Because industrial explosives aneliphutha ayadichumela nje. Okay. Noma ungathi wena wabambe kahle angakuchumela so kwakuthiwa nje nangabe kwendekile wakuthinza kufuna kungabi kuningi ngoba mathuba ukuthi kuchumele makhulu kakhulu. Okay. So we identify ke Nkosi nako usubaleka so ubaleka uyohlala eSouth Africa. Uya arrangelwa abangani bakho la uhlala khona uhamba una yenzuke ekhikhini. No angihlomisa lamajala angivusa Okay. ekuseni anginika limbasha ukuthi utawufuka ugibele lapha. Yes. Kahle bebathi ngigibele ngiye na sport. Yes. Ngase ngithatha ke lehamba ko lebhekedu leJozi. Okay. Enhlanhla lela ngavele ngayithola angisakhumbule lidolobha ngiyakilo. Yes. Nangisuka lapha ecengi kweluthaka ukuthi kwakuyini but lapho ngafike ngayithola imoto lehamba nje straight leya ungena eJozi. Kwangadzinga ukuthi ngiqale ngiyojika na sport ngibese ngiya nangini. Kwakunebantu ke lebebangilenzile le ngoba ngiyakhumbula nje ukuthi ngafika sekwalala. Okay. Ngafike ngashaya ke ngasho ukuthi sengila beta bangithatha. Ngicace ke Nkosi nakucace nesibe lo exile yini ngiloko lo exile lokuthi uhamba uyobhaca eveni lelithite ufika uba nema documents nikhona ngoma uphila ngokufohla ithakeni. Okay exile kahle usho nje lesimo sekwekuthi wena sowukhweshile. Okay. Lapho khona utayileke ukuthi uba wakhona. Okay. Nesimo ke sekuthi mhlambe ubalekela kona kuboshwa noma ubalekela ukuthi mhlambe kunesimo lesingahlalisani. But usually lisebenza kakhulu vele emented politics. Okay. Lisebenza kakhulu lapho kuchaza lesimo sekwekuthi wena awusekho la. Shotha kubiti kokuthi ube registered kule live losohla bhaca. Wo bese ngikukhohliwe lokho kune Home Affairs eSouth Africa. Okay. So uyaya lapha eoffice uyoti register as an asylum seeker. Okay. Bese bayakunika mina nje nganginemvume yokuhlala khona 6 months leya renewable befuna ukuthi njalo nayiphelako So 6 ngiye months lapha ema office bayongirenewela but with the hope and aim ukuthi ukhona isikhathi anti basuke basakuphenya Okay. ukuthi vele wena lala uthi uyagijinyiswa khona kuliqiniswe yini. Bese bakutholile ke ukuthi kuliqiniso sebakunika ke naku lokuthiwa i-permit yokuhlala khona. Okay. So lokuphenya awubi involved badendela bona le. No batendela bona nje ngoba ngiyakhumbula ukuthi bayibuyisa impendulo after ngiyacabanga 12 months. Okay. Bathi sebatholile ukuthi angifunwa mina ekhaya.
bantu baze babalala amanye amajala khona eSwatini labekathumile ngaleso sikhathi kwepolitiki bathi nabo ke bantu labafunwako Okay. kodwa basekhaya actually bantu laba threatened the persecution so Yeah. abantu laba persecuted Yeah. nangu nanangu when awukho kule list lokusho you can go back home uyona ngini but uyayiaphila leyo nto aphila ke mina ngoba ngabachazela ukuthi bekunene labantu lokukhuluma ngabo wena bayaboshwa nje bahlaliswe noma busuku noma baphume ngebail but mina ngibhekene nemaqala la tawenta ukuthi ngihambe Okay. so ngeke nje ukuthi angihambe ngibuyele ekhaya Uye ngoba inkulu lento lengibhekane nayo kunalaba wena longibalela bona Abalibuki lenzaba yelicala ukuthi licala leli criminal mal associated nepolitics it's okay. angithi uyakhona lokuchaza lokuthi Okay. mina ngenda lokho Oh. nathi tizathu nathi nanganathi Okay. nanganathi Okay. bese ke bona bayoku-investigate ke lokho ngiyasola ke ukuthi mhlawumbe le investigator yabo yafike ngula ngetulu yini Okay. yangafuni ukungena kula ma-merits ale situation lekubhekane nayo Okay. So you're renewed after 12 months. beyiba renewed nawe How's life le ku-exile? inkinga lebakhona lapha yinangwini kunakula bathi homesickness Okay. iyahlupha i-home sickness ngoba uhlale lokhu ubakhumbula abantu lobashiyile ukhumbule ikakhulu ekhaya nje ikakhulu nakumane isimo lesivelako njengenye sekuthiwa sekushoniwe uyalimala kakhulu emoyeni nangabe ungake ukhone kuto uvela Okay. usekela nawe lapho so nayo nje into lihlupha otherwise impilo Okay. impilo ngoba noma sowukuphi ukhanza ukuthi kuyaphilwa nje So uphila ngeku awusebenzi unikwa kudla impilo yakhe around there you can't get a job. kwakufanele lokuthi kugcine kuvumelekile because le permit yakuvumela ukuthi usebenze Okay. khona lapha kwayona lena le renewable Okay. sekuthi nje ke thine kule ndlela mhlawumbe umuntu labekaye ngayo vele umsebenzi kwakungulo Okay. ukuthi senda le advocacy Okay. sasivuka nje siye office kade sesiba busy la kubo online sidama kwenda umsebenzi lotsinzana nalento lesikhuluma ngayo Niyatrainwa. ya ababakhona ama-trainings kwanze siya kuma-workshops Okay. lahlukahlukene Okay. but purely lapho sasenda nje lengingathi it's political work Yes. asisekho kuloku lengikubalekele ukuthi mhlambe bengibhomba ngishisa ngendani Okay. 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 So tholakala njani ke uma sesiva sophinze so seswatini sovalelwe ejele. ngosi njoba ngishito nje nangathi impilo yemntu iphathwa ngusimakathi ngangikhona le ekuhambeni kwaba khona nje lento leseyikhuluma la yikimi ithi buyele ekhaya Okay. ngayicontesta ke for a period but i-maintainer nje lothi no go back home ingihlala la emoyeni nithi ke mina la yikimi mothi nangibuyele ekhaya phela ngidawuboshwa la lapho khona wathi lo muntu nasakhulumako finally nje nangidawuthatha le decision yokuhamba wathi kimi ngidawuhamba embi kwakho Okay. ngente tindzaba tibeke emagama lawo latholakala ku-Isaiah 43 Okay. uthi ngidawuhamba embi kwakho ngente tindzaba tibeke ngidawephula imivalo yetinsimbi nemishudo kwakuscripture lengingasati before Okay. but kimi safike saba direct because I have always been speaking about ukuthi ngidawuboshwa Okay. manje nakathi lo muntu ngidawuhamba embi kwakho mina ngente ngilevele tindzaba ngephula imivalo yetinsimbi nemishudo kimi kwangitshela ukuthi nje leli jele lokukhuluma ngalo alikho Okay. so I gained much confidence ngangena la Swatini ngihamba ngathi nikela emaphoyiseni Uconze police station. yes ngaconza nje lapha kunayi-police post lela izulwini Uyiswa ukuthi sovile ukuthi uyafunakala uma sovile ukuthi nalo lababanjiwe sekubagwebiwe sove konke lokho. bebangakagwetshwa Okay. kimi kwakungasi related nalokunye, okay. lokukhona ngala kimi nje kwaba nalokuthi kwathiwa angibuyele ekhaya uNkulunkulu So, tawugamuka yes.
mina ngeta nje nginale confidence yokuthi I am not going to jail ngidafike ngibatshele nje sengikhona Okay. kuze uthi phela nabo ngoba ngangike ngathola ligama lekuthi kwalanga kwakushoniwe la ekhaya Yes. ushone lo munye babe wami lomdzala atheleke masiyayidila lapha Okay. Dong scout lapha buta kubantu sebangitshela ke bathi babutile manje nisolathi ngeke ede yini ethandaza la athi mina awu basakufuna nanyalo so ke kwakukhona lokuthi vele bona bayangilangadelela ngangingafuni ke mina lokuthi ngitholakale ngoba baye bathi labanye yini nje ungabuyanga waqonza ekhaya kini Yeah. ithi mina ungaqonza ekhaya but nase batitela labantu batekulanza ngakhanza athi awulanze kahle Yeah. so it's best nihambe nikhulume nangabe ke bona bathi baba hayi ndzaba yakho yandlula kadzeni then we are free. Okay. So you went straight to maphoyisa uyalifuna leli specific ngoba uyadibika ukuthi ngibani wakabani. Cha ngathola ngimthola nje etafuleni Etafuleni. ngampotela ke lokuthi wo ngitenga naku nanganako waseke yena sowushayela ngoba kwakungumsombuluko wasushayela umphathi wakhe ngathi beka kalobamba bathi ngathi kuba ne handover ngalomsombuluko Okay. abe khona ke emhlanganweni wasuthi ke yena lo babela bamshayela wathi no angilinze lapha Okay. bangifaka ke kwenye le office ngahlala kanzi bona sebashayela lamanye amajala amadzala lasembabana ngoba kwafika nje amajala amaningi ngekhumbi Okay. aqala ke kungukuthi imibutho leminingi ke vele laze lashona lilanga ngoba saqala khona lapha ngabutwa lemibutho leminingi ngenyuka ngaye embabane kunayi police station lenzala Yeah. khona safike lapha Msondozi. ngabona afike ngabutwa imibutho leminingi impela kwaze koma umulomo ke base bayasho ngoba uyabona nje ukuthi uNkulunkulu abe khona into lebekathi sebenda khona lapha but ke ngoba ngathi nje mina nzamba amalathi leliphoyisa lelali ngilona lilidale loliphenyo lebangenda lona Yes. lathi eyisilolo besithi sitakukhulula manje sekunebantu baka Times asebacela kusishayela basibuta ukuthi lapho yini manje kubita sale sikubopha ngathi ke mina uyena bakithi phela ngabe beticaba ukukhulula ngikhululeni nje kungabi kuthini bathi bona hayi soyakhululwa ingandolo silolo ke kwaba kuvalelwa kwami ke kusukela lapho Times usoyivaphi manje? angikhonanga lokuthola kahle ukuthi kwendekani but I suspect ukuthi mhlawumbe kukhona la emaphoyiseni ukwalo wenda leliki ukuthi hey lapha sekubanjwe Ukunasilo. umuntu lonje ngoba la khuluma nje bese kungizamba maselishona lilanga lathi hey isilolo besithi siyakukhulula but ke lenzaba seyifike kulaba amaphepha sebayashayela sekubita athi sale sikuvalele kwaba kuvalelwa kwami ke ngaleyo ndlela Ekhathi beva ngekhathi ukuthi sekunje. no ngangimtshelile ke make lokuthi ngidawungena Oh. ngamtshela make ngamshayela nje ngathi make ngidawungena ngidawuya lapha emaphoyiseni ngoba weda nje kudongihlola le Okay. emaphoyiseni khwale ngesheya Okay. Okay. wafika abe ngiphathele banana ngoba nayo ngathi wake wafunisa sola ngatholi kahle Lokuthuku. but ke wasigcina atholile wasuyefika Suyangena ke. awu ngase ngivele ngiyavalelwa ngaqala ngaya enkantolo The next day. yes ngakusasa Okay. ngaya enkantolo kwase kuthi ke inkantolo yanginika ilanga lekufanele ukuthi ngiphindze ngibuye yini bayivusela base bayangithatha bangiyisa esifashini Okay. ngaqala ke ukuthi hawu ngoba lapho ngiyakhumbula ukuthi intukuthelo yami yaba inkulu kakhulu ngathi mina kaNkulunkulu nemanga Yes. uyangiyenga ukuthi kimi utawambe embukamende nizabatibeka nyalo sengiyavalelwa ngathukuthela kakhulu ngiyakhumbula ukuthi nekuthandaza kwaba likhuni kulawo malanga Okay. kodwa ke ngathi ngilele emini ngavuka ngiphathwa ngumchamo ngathi nangivukako ngivuka la emoyeni wami ukhuluma umuntu lothi kimi themba uNkulunkulu ngayo yonke inhlitiyo yakho Yes. ungeyami kwadini kwakho la ngivuka ngalawo magama ngaqina ke aba ne confidence ukuthi nakathi lo muntu uthemba uNkulunkulu ungayami kwadini kwakho kusho ukuthi yena lokule ngikubona kokungakuthathi
as simo lesitside. Yes. Angichubeke nje ngimthembe lo wathi yena ngidawahamba embi kwakho ngento enizabadibeke will still do it. Kuphela ukuthi akanosebenza ngale yami indlela. Okay. So ngekhathi ke lapho silolo usolumile lokholelwa kuko ngoba sekhona iningucuko lapho mase uboshwa nje vele solo ucomrade imephi indzaba lapho Ngosi lo muntu lo wakhuluma kakhulu abengakangeni etintweni tepolitiki. okay Abekhulume kakhulu esigabeni ngoba i-violence abeyithethisile okay kimi ukuthi lento lo yendile i-wrong. okay You shouldn't be wazi wangibekisela ukuthi mina ngingakuthanza yini nje ukuthi nangihlete endlini kube khona umuntu lo layida umlilo awujikijela ngekhathi la ngihlete khona. okay Ngayicabanga ke nami lento ukuthi into lengitendile lethi ile endlini abantu ngajikijela ama-petrol bombs balele ngekhathi. So mina ngingakuthanza yini kwendeke lokho. yes So going there ngaya vele nginale understanding ukuthi ngonile okay I need to face up punishment of any sort. okay Because abesakhulumile lokhulumile okay lokuthi konakala but akashongo lokuthi ngidawuhlala lapha ngekhathi. okay Yes. ongathi magede vele tawahliphila Kimi nje ngangi-expect ukuthi kuyawufika kuthiwa ewundodza asizange sesikubone lokunje lobuntu bakho khululeka uye ekhaya ungakhanza indodza atisebente kanjalo ke kuqhuma tikhiya. now injani impilo lapha ngekhathi ngoba wena ungenela into le ongathola ukuthi yebo singathi violence but ayifanani nami lo bulela umuntu nananguya lo ebekhlawumbe wagcekeza esitolo yakho mhlambe mayichaza indzaba bathi buta ukuthi ubosholeni kahle Ya kuba khona lokho. okay Kuba khona lokho ukuthi phela ugcina nawe nje kuyakushaya umuntu because mina nje ngagcina ngidibuda ngithi mina vele ngibosholeni la why spending so much time ngihleti lana for what yes ngendeni uyabona sowubuka ngoba ngithi uyambona lona lobulelwe understand ukuthi vele ubulela umuntu yes lona lodlwengulule understand ukuthi udlwengulile yes but when udibuta ukuthi wendeni nganasigaba sekwekuthi bekudzingekile vele ukuthi ngiyende lento le. yes Why did I have to do this thing and why ngithi khanze sengikulesimo lesi ngetendo tami lengitibona lokuthi uyathi bengakafanele ukuthi ngakwendile lokho. okay So kulesinye isikhathi uyabona ama emotions atawuhlupha nje ngoba vele usually abantu labalengekhathi ukhanza ukuthi baboshiswe ngiwo more especially laba bema medals. okay Nakimi ke kwaba simo lesifanako ukuthi i-anger noma i-disappointment iyalidele ekutseni ngithi khanze ngenda into letiningi letangilimata kakhulu empilweni Okay. kangangathi nanyalo ngisawakhotha emanxeba etendo tami letsemuva. inkantolo igweba isikhathi esinganani Shothi nje ngathi concurrently kwaba ngi-20 years okay ngoba kwakuthi igwebo leti maqembu anzilama Ama-charges abe manengi. 11. akubanga ngile yakamanje kuphela Ya, angithi kwakukhona na njoba ngisho ukuthi ngangihle ngijijana ama petrol bombs sebayithatha apha evidence lapho nguwe lo hlabelayo phela kodwa angithi uNkulunkulu nakakhuluma kuwathi hamba uye le awufiki lena bese player smart because Kuba kahle. ukhona njani kumcela athi akusite kanzi wena awubulaleli ukhuluma lathi hamba ukukhuluma okay sithi yena hamba uyovuma lamacala akho okay uxolise kuloko wendile. okay So I had to speak to everything lengiyendile mina. Yes. Bebengayakha amaphoyisa ngoba nawo asho nje athi yes lo. Sine siyadiva nje into tiyendeka but besingathi lokuthi nguwe lo. Ngoba lo kwakamanje yes kwahlupha lokuthi nangiphoyisa Lo ngibona. wakubona. Otherwise bebawusala
Okay. ngoba nasembabane nje emagistrate ngayifaka khona Okay. ibhomb but Kude beyalibonile. khona kungilinga nako I continued to stay inland. So ngekhathi ke impilo injani bangani bakho bakuthatha njani ke lapho Lapha ngaphandle mhlambe lama bebakhona lengekhathi lebeni noma bebangenele etinye tindzawo tawo but laba ama comrades mhlambe labahleba nabangephandle how was your life inside impilo yayikhulu nje ngoba phela ejele vele likhulu isidalo sakhe. Okay. But ngeke ngithi kukhona lo wangihlupha noma wangipersecute in any way. Lokhu ekhathi ejele lokumcoka kuba isolidarity. Okay. Kini niniboshiwe ngoba at the end of the day nani ngatama kupersecutana la ngekhathi ningatihlukubetanini ngoba bese kuba likhulu la ekini naseniphila nje nekulwa. So I don't want to lie ngithi mhlawumbe ukwalo watama kwendani sasihleti nje. Okay. Until labanye baphuma bahamba labanye futhi basala labasala but nje kude lengathi ukwalo wakwaba nesandla lesithide okay so phuma nini ke esilolo 2021 April okay mhla 15 aphuma ngabe ekhaya. ukhishwa yini ngoba phela iminyaka bese ngakapheli cabantu awuhlala na 10 years Okay lokwendeka Nkosi ukuthi ngaya enkantolo 2016 ngaya uaphila ngithi khalela ke nakhona ngicela ukuthi awunabakithi phela njoba ngavuma konke lo mzaca wasukhala kakhulu kangakaleni okay nenhlanhla ke wakhanya athi amajaji abanako lokuthi hayi vele kwakufanele ukuthi wendelwe sihawu okay ase ngaya kuhembula lokunye lapha esigwebeni okay kanzi naNkulunkulu njoba ngishito lokuthi uNkulunkulu uyayabe nenzima la idlala kwempilweni yemuntu lapha nangifika ko mina ngakhanza kuthiwa iKing's Pardon ngathi bayigcina okay kodwa nangilapha mina ngayithola 4 times short nje 6 months 6 months 6 months 6 months bangemahlandla balanzelana so ke kwa contributor to 2 years reduction of sentence lokho plus inkantolo yayingehlisele 5 years so ke kwagcina sekuthi ke angihlale 8 years kufaka ekhathi nalo ukuthi phela nasejele banendlela yabo yekubala okay lengasiyo lefana nala ngaphandle ukhanzethi nayo iyafinyeta la eminyakeni okay so ke nakusha 8 years ngase ngiyatsabuka okay uphuma ekhaya uyamukeleka ekhaya ngaphuma ngalethwa kahle kahle imoto yami beka lapha ebaleni okay yase correctional awu ngakhanza ekhaya kunelithili elikhulu bekunemthandazo nje kwakuyile bakubhekile bebagatsile bese ba report la ngithi bake beda la ekhaya batosho ukuthi siyamletha okay lolo nini okay so akwaba lithili nje lehlimbela kwajatshulwa kakhulu bathini bantu abathi abakuyala ngale mkhuba yekutoyitoya cha asengibatshelile lokuthi cha sengishiyile into letiningi okay so kwakhanya nje ukuthi bona baba nalesifiso sekuthi phela ngingasabuyeli lapha la sengisuka khona obuyiselwa yini yenkosi uma abaningi bakwathi sobuyele yebo labaningi vele kulokugqama kwami kwendeka kakhulu kule second nami kanti bathi kumfundisi kubakala umfundisi usemgwaqweni futhi asisho ukuthi abayi siyabekisa nje okay ngicabanga ukuthi nje Nkosi kwendeka liphutha angathi leni nama I still can't figure it out okay because I remember the convictions I had nangisuka le kwakuthi angeke ngikwende okay but nje ngathi khanza sengikwendile starting with uformisha inhlangano yami okay People's Front lengusola lokwa contributor kwakutama ku fitter in because angithi uyabona ukuthi ngasikhathi ngiboshwa ngokuningi lokwakhuluma okay thiwa uthengisile
impimbi konke kwaba kuningi. So ke to try and fit in Society lobo phila kuyo before. upon le return kwabita lo singathi ngidama kujela in. Okay. So i-formation ye-People's Front kwaba indlela yoku-climatizer noma kudama ukuthi sonzeta kulabantu lebona bebafila ungathi Ubathengisile. yes. Okay. So ngicabanga ukuthi kwaba ngileyo pressure nje kuphuma ukhanze ukuthi labantu kuya kibo bakuthatha ngalenye indlela. So ke kufuna wakhe indlela yokuthi ungachubeka kanjani uphile nabo bangakubiti ngalokho labo bakubita ngako mhlawumbe isikhathi. Akusebenzela yini wamukeleka mawubuka? Basebenza kakhulu. Okay. Basebenza kakhulu ngoba bangimukela mbaba. Yebo bona bebakhona lapho labachubeka kubasho wathi hey lona njani. Manje kwakhanya ukuthi labanengi baba nako ngoba I remember lo munye nje lengangakhuluma naye ngithi ngiyabalisa kuye akukho befuna sikwede ngathi ke mina hey mosuya bathi labantu bese bathini wathi yena yebabi sonke nje obusibona la sine magama lesibitwa ngawo so manaki lethu into lethu asende nakule ngithi mina sikwede so kwaba khonyana lokuthi ikhanze vele sengiwela accommodated. Okay. Abakuthatha kabi masojoyina lenye icembu eventually after lelakho. Angivele bebathi lokuthi ngisengi independent. Okay. So nase ngiyawungena kulokunye kude lo wathini. Nalokuthi ke assumption anso bakusolo ukuthi at least lokuthi solo ukhona unathi. Sesixoxetha semuva silolo sesingene ethi uphi isilolo nyalo. Umephi nyalo silolo. Ngosi. Bonakela ngimabhalane kulelinye icembu wakwaba nebreak waphinzwa wabuyela stawuthi isilolo nyalo ukubreak simbona phinza uvumbuka utawuvumbuka phi isilolo weyisilolo Cha enkosi kukhula lokumgcoko empilweni baye bathi uthi Paula ngesikhathi ngisesengumfana noma ngesikhathi ngisesengumntwana yes angenda kobntwana uthi ke njoba sengikhulile sengenda kwekukhula yes i-assumption yami itawuthi sengikhulile okay sengikhulile na ukhula konke ukhona nekurecognize tinto letimgcoko empilweni urecognize nelivi lasimakadze because uNkulunkulu uyakhuluma nebantu ngendlela etahlukahlukene okay but uthola ukuthi ke asilaleli okay ngathi zathu thiteke letiyaye tibe circumstantial lesinye isikhathi but nje ukhuluma uNkulunkulu ngento letiningi lengicabanga ukuthi kube bengikhona noma kube ngangikhona earlier on yes kwakufanele ukuthi ngamlalela katseni okay but nje ngekungalaleli noma ke ngingakhona kunotha le message leba directed to you uyaye ukhanze ukuthi uba delayed etintweni so uNkulunkulu uyikhulumisile lenzaba kimi le ye kuba involved kwami ku politics kaningi okay ayichazisa nje lokuthi akusiko kwami kutama kufuna kufixa icountry okay noma kutama kuma ubhekane nalabo ababukelive okay asho lokuthi labantu laba babekwa nguye lokuthi wena uyabajabulela noma ubajabuleli akusho lutho but lokumgcokwa ukuthi wena kufuna ubathandazele nakhona ubathandazele in the wrong way okay but ubathandazela uNkulunkulu abasite ukuthi as they continue to lead balide ngendlela lefanele because iBhayibheli lithi inhlitiyo yenkosi sesandleni sasimakadzi okay lithi simakadzi uyayicondzisa njengemande emfula so at the end of the day wena now usukuma ubhekana na lababekwe uNkulunkulu any authority fake ekhathi ubutali nangabe kusesikolweni noma ngithishela noma ngihead teacher noma prefect eclassini uNkulunkulu nje uyayafisa lokungathi bantu bangatithoba ngaphasi kwembuso lokhona whatever leadership lekhona lokhanza ukuthi ungaphasi kwayo noma ku boarding school kuna boarding master noma ukuphi so ke ukhala ngaloko ke uNkulunkulu over many years so akukhulumisa ke ukuthi ayihambi kahle na uyihambisa kanje okay but ke
njoba ngisho ukuthi into uyaye ungatinaki. So kuhambe kwefika ke la ekimi kokuthi uyathi in as much as ngiva ukuthi ngiyayi-enjoya lento le ngiyendako, but what if thina naNkulunkulu asikhona ukuhlangana, ikakhulu ngoba mina ngiclaima ukuthi ngiyakholwa, ngiclaima ukuthi ngisinzisiwe futhi ngithitshela ukuthi ngiyezulwini mangifa. Yes. But yena kunento la kathi khulumisa ukuthi akwendiwa lokho, ngiyachubeka ngiyakwenda. Because uNkulunkulu nje kimi wakhulumisa indzaba yetshwala, which is something lebengiyenda ngelizinga elisetulu kakhulu. Wakhulumisa yona lendzaba ekumelana nebuholi. Okay. So ke I had to decide ukuthi ngiyashifta endleleni yami lebengenda ngayo tinto itolo. So ke ngathi ngosi kulesigaba lengiyisonyalo ngikunasigaba sekuthi angisamelani nebantu laba bekwe nguSimakadze ukuthi babe iauthority etikwenhloko yami. Yes. Le ngingamane ngikwende uba supporter. Okay. Was that ngoba ngiye ngithi mina nangiphikisana nebantu nje lokhanya bathi bona awuzilolo seni bomangololo seni yini, ngithi ke mina cha le ngikunconotile ukuthi singacabani naNkulunkulu. So mina na utangibona mhlambe ngibhalile noma ku Facebook ngithi inkosi iyasebenta noma ngithi uhulumende uyasebenta. Yes. Ngiyakwazi ukuthi ngeke kungiqabanise naSimakadze. Okay. Because yena akakangibidele kuthenini ngilwe nabo. Labanye ke baye bathi awu usakhuluma iqiniso sowulibalekele iqiniso. Ngithi mina nguliphi liqiniso lelithi angilwe nalathi teNkulunkulu ngingalwe nako. Ngoba leliqiniso lothi wena ngilikhulume naliqiniso nali lelithi mina ngifuna ngicabane naNkulunkulu. Okay. And leliqiniso lothi wena liqiniso ngendeka kube kuNkulunkulu akusilo liqiniso. Because ngiye ngithi mina ekhaya nje kuyendeka ube nemntali lonathako, ukhanze lo mntali uyanatha lo akabhadala ischool fees. Yes. Sakho nakufuna ufunza. Yeah. But isolution kumshaya yini? Na umshaya uthola ibusiso letingaki. Because angithi uyabona ukuthi into lembi kangakanani ungabhadala ischool fees ungumntali. But wena na umshaya ungumntwana uthola ibusiso letingaki. Yes. Ngoba wonke umuntu may understand ukuthi awuqinisile vele lo baba wakho uyaganga, but iqiniso lithi angeke uzusithola isibusiso ngokushaya uyihlo. Okay. Lo kuthi wendeni, it doesn't matter now nakahleti lezulwini uNkulunkulu abuka phasi. So ke ngangena kuleso sigaba leso ukuthi at the end of the day issues are there. Okay. Issues will always be there, but also having looked at emavela amaningi lalapho khona mhlambe letinto lesithi thina mhlambe siyadlangatela. Lamhlanje sikhuluma nganabo ad hoc lapha eCape Town kuParliament. Sikhuluma ngemadlanga commission. Ifike lento leyo ikuvedele ukuthi idemocracy ayisiclean njengoba mhlambe singathi thina siyayilangatelela. Okay. Kuningi kuganga lokwendiwa lapha eSouth Africa. Corruption yakhona isezingeni lisetulu kakhulu. So in as much as ungalangatelela wena ukuthi asicithe lokhu sitokufaka nako, Yeah. utawukhanza ukuthi ulanza lukhwekwe lituhlalelela lituhlalele khona utolifaka ekhathi endlini. So kimi nje emcondweni wami ngiyengithi noma ngilele ebusuku noma ngihamba la engaphandle anginayo nje conviction nalencane lethi uyathi phela lento lebesiyenda ikahle, because ngiyathi ukuthi at the end of the day singake sivele sikugudlutele lokunalele lokukhona nyalo, kodwa sitifake ekuhluphekela. Angithanzi ke mina ukukhuluma kabi ngebantu. Yes. But nje nginale nhlanhla ukuthi I have worked closer to many people laba professor to be democratic and mhlambe labathi bafuna change. Yes. And I have discovered ukuthi labantu laba abayithanzi itransparency. Okay. Babona. Abathanzi ukuhlala ebaleni, abathanzi futhi nekuphenywa. Then kuyatibuda ke ukuthi nakungathiwa ke naku sekukhona lo sithi vele sifuna kuhamba nako. Yes. Batawuba yini? Asinothi khanza yini sesilanze letigebengu lesitibona lapha eParliament enyalo tikhulunyiswa. Noma nathi lesitibona lapha kumadlanga
ikhulunyiswa asinothi khanza yini sesireplicate into lenjalo thina silive leSwatini because bayaganga bantu abalifuni iqiniso angathaskwa nje nga10,000 umuntu uthi nangi 10,000 kanze 10,000 sowufeli angathaskwa nganako ukuthi awumanage nayo ifund nayo ifanele ukuthi isebenze nako nanako sowugijima ngemoto yena abafuni bantu kuhlale ebaleni so ke nje abangafuni bantu kuhlale ebaleni kusho ukuthi lela labakhomba khona bakhomba lide ngoba nabo bangcolile nayo ke mina assumption yami ne conviction lesenginayo ukuthi in as much as ungangethuka uthi silolo so uthengisile silolo so unjani but iqiniso lami lengihleti nalo la enhlitweni lithi lele sithi siyakufuna inkinga yakho ukuthi kudalutwa noma kupholutwa nama champions akakahlobi kwawona nama champions la na ungawanika le responsibility lesithi sifuna kwanika yona utawuthatha leli vulu fake litsakeni so kungakafikwa lapha eCanaan sekunetimpawu lotibonile ukuthi masingafika kuleli live leluju nelibisi singaba senkingeni ngeke silubone lo luju lungahlala endlini temadvodza shothi silolo nyalo ufisa kwathiwa uyini ntwana kethu lenkulangatelela nyalo ngifuna kuba umfundisi ngifuna kushumayela live la uNkulunkulu bantu baphenduke baye ezulwini ngoba what I've discovered ukuthi kodwa ngakakujube kwenteka kungakafiki lelizulu lokuchinja kwalemphefumulo yebantu can eliminate lama challenges umhlaba la ofacea kwangithi nangabe ukhuluma ngawo nje kweSouth Africa before sifike nje kuhambeni kwezulwini maybe lelivangeli lakuthuma kuloNkulunkulu will assist even in bringing up good governance live la uNkulunkulu lithi inhlitiyo yemuntu yimbi yes lithi ngibani lo ngayati bese na unaka impilo entirely uhamba nje umhlaba wonke ubhukusha kudela la kungekho khona kuhlupheka kuhlupheka ku-international tinkinga ti-international you buy whatever your examples longawalanza utawukhanza ukuthi kunetinkinga in any whatever democracy or autocracy or dictatorship wherever you can go tinkinga tigcwele la empilweni so impendulo yemuntu akusiko kufuna idemocracy sengikube kusele ngemarriage imarriage bantu labaningi baye bacabanga ukuthi labadivorce batilethela sibusiso noma batilethela ibreather athi ngiyaqala kabusha only to realize ukuthi lala kaya khona lala kuthi kusha khona ihlupheko lesha athi lo muntu nasahambile over 2 years atfake kulo lasatfake kiko athi uyathi lo mfati wami lengamlahla loya abengcono kakhulu kuna into lengifake kuyo naye so impilo inetihlupheko nje yona general you take your democracy utawutikhanza usenhluphekweni you take whatever utatikhanza usenhluphekweni angitsa sengibekise nje lapha eMadagascar ubalekile Rocholina uhleti eFrance sebana lelisotsha leliphethe lapha but ngingakubhejela imali mina ngithi asihambe khona after 6 months or 10 months or even 2 years siyohlola ukuthi sekune lushinjo lolukhulu yini loliphatheka utawukhanza labantu bafuna ukuketula lelisotsha ngoba letinkinga soloti njani tikhona atiqedwa tinkinga namngena Ramaphosa lapha eSouth Africa kwajatshula kwathiwa utane neNew Dawn solo bahlethi kudarkness nalamhla baphose babulawa iload shedding kulomnyaka lophelile kuNew Dawn kule New Dawn sengisho ke Nkosi ukuthi asihlekise ngekuhlupheka kwebantu but liqiniso lempilo lithi kuhlupheka ku part of lempilo uthi Jesu nganyelanga baya nangumfati lo weta neperfume lapha kwafika wayivula wamnangeni base bayathetha bathi le perfume ngayithengisiwe kwanikwa labambofu uthi Jesu bani labambofu ndawo hlala nabo mina ngiyandlula lo mfati lo ngilungiselela ukungcwatshwa kwami lokusho ukuthi ipoverty is part of lempilo lesike yangi umhlaba waqalekiswa bo Adam nabaqala kugilatika generations after generation kuqhubekile kwagilwatika letiningi kakhulu emhlabeni so umhlaba uqale kusiwe entirely leti nhlupheko atiyuphela kungakabuyi Jesu lana to restore iorder emhlabeni so ungakhipha lokukhona ufake lokunye but you will still face similar things siyabonga Silolo just le insight yakho umvu uyafisa ke ukuthi nalithuba namhla uyalithola
kula kumbe bakhubeka ngawe ngalobo kwendile before nalo munye umfulo omusha lobukelako angathini isilolo ukuthi icolisela angathini isilolo ukukhuthata nangilomunye longathuka hambe leti indlela leti lothambile kuthi angathi ihambi ngoma mathi hamba thambe njani. Ngingathi nje Nkosi Dlamini wakunene mhlawumbe umuntu angacala ngako vele lokucolisa njengoba soshito yebo kona ngadama esikhathi lesemva ucolisa more especially kulama victims alawo ama attacks. Okay. So ngiyakholwa ukuthi bangicolela ngoba report le yabuyiswa ngilaba be correctional bathi cha bathi te bayakucolela. Siyabona. Sengingacolisa ke manje ngicolisa kubaholi belive ngoba bona kule second episode bokhanza ukuthi ngibole ngiba hlasele kakhulu. Okay. Ucolisa nje la esigabeni sekuthi vele phela egcineni uNkulunkulu uyafuna ukuthi sicolise. Uyafuna uNkulunkulu sicolisela la sinyathele kabi khona. So nami ngingakucolisa lokuthi mhlawumbe ngibe mkhulu la ekukhulumeni kabi ngabo. Okay. Ngibanyunza, ngibakopolota, ngibathatha kancane. Lokho angikucolise ngisho lokuthi emaswati athi lihlojwa libhekile. Akukho soka lingenasiyela. Sike sawenda amaphutha lamaningi lamanye siwende deliberate. Okay. Lamanye siwende out of anger sawenda mhlawumbe out of kugijimisa ludumo. Yes. Nekugijimisa konke lokunye lesingakugijimisa. But at the end of the day we discover nje lokuthi uyathi sonile noma ke ngonile ngimoshile la ngimoshe khona kodwa ke ngiyakholwa lokuthi baholi belive babantu labanaye uNkulunkulu. Yes. Banako ukucolela. Ngoba uyathi kubuhlungu Nkosi na uhamba nje uyayithi uyahamba kuletinye tindzawo uve sokubutha uthi kodwa lona ngilo ube bathe kodwa lo phela nabathi ngasho ukuthi senginjena ningendani bathi hey silolo nani awuthembeki izimina hayi bekunene phela ngeke ningibulale njoba sengimemetile sengiphakamise tandla uyabona empini nangabe lisotsha liphakamisa tandla lidutshulwa lokuthi lidubule kangakho itolo bese kuyasetshenziswa bese liyasidwa nangabe likhala ngale likhala awuphela ukumbamba umbalo. So ke ngiyakucela lokho ukuthi phela nabakithi ayibe mayoyo wagangwa ngiyavuma kwahlishitwa kodwa nje ngiyimi lo ngingumntwana wale live ngiliswati nami nangicela impilo bangangivimbi lapha eSouth Africa kune operation Dudula bathi na uchamuka waseZimbabwe bakufuna ungene esibhedlela. Yeah noma waseswati. Yebo. Kuthi ke nami Nkosi yami ngiyamcela operation Dudula ka 70 kimi sengigezile tandla letinyawo tami ngisekhaya ngumntwana wala khaya ungeke kulunge ngilale etaleni indlu ikho. Asiyabonga solo thatha thuba silolo liswati ukhuthe elwandle futhi wabutheka wena. Ukhuthe elwandle silolo. Wena kunene. Bayatha! Wena ungangeze indaba. Wena ungangumathapha ungangalideluthi. Khula mlesa. Khula nzanzana yelive. Ani ngiyahlekisa Nkosi. Ubita yona phela. Maja futhi. Lavelo kunene. Nkosi. Wina-ke malokotha ngilomnyama ngilosenhlambelweni malokotha ngilomnyama ngilo njengenyama yesibanda. Sabela bakubita bakuleta bethi vele bethi fana mswati omnyama kulabadluli. Ingani bakubita lathi indzaba tegwazana kunyane tekubulalana. Bakubita nje sebavele balokhelela ivela komsakandaba basontali balekela. Banemanga kabathi kuthi mswati imvulele ngenamsindvo. Ingani uyabhulala amakhulu amalangabi. Wabhlek bomgabe nashangala kule Zimbabwe bebabulalana. Ubese umamatela kuthula nakuvatima Putin umRussia. Ngeke lo mphica abadali wakithi namhlasele bahlethi nje badidekile. Ngisho kulesikhulu lesibiyeni emkhothe lapha esenkala ngqabaneni. Isithiyo ngilemthophe ngilehlule mange madoda.
amadoda ngilo behlangene eParliament lapha kalobamba athi taphuma sahlale emaqoqwana ulele kubabona ke namsakandaba wasobuthi umhlaba lapha esibayini eJijini ufike waqitha emaqoqwana wasakada nobone badibela igudfu basele nje bahlathi bathi nqonqile mphandleni wakithi ngilo njengelanga ilanga lakithi libofela kabongothotsheni lishise amahehenyane kunyane amaphekula sikuni ngoba ngumlotha bayashamsa kandaba basheleta indini nobona bogijimba basalale emakhaya balale emathafeni unomshumayeli wakithi ngilomlomo uvuthe emalangaphi iyakhuluma imbubethi indzebe tembubethi itekathi indzaba telivangeli unomabhula umlilo ngebhayibheli besomametela haleluya eswatinini libhube esilibhodlela lapha estadium eJijini ingani kuye kwavumana umyazi bezulu kwezulu ikuvumlene nkosi imisizulu kazwelithini sigoqa sakithi ngilosihle ngiloshosha ngishobuleni ngungulu lemaphiko mathe ngilele kuthathani bikota komsakandaba wasewelela ngeshaya kwetwandle ufike lapha eDubai evele emaSulumane ngabe sewuqoboshela tebuqwephesha usukele likhulangu eligonsowelela ngeshaya eTaiwan emashayineni ufike waqoboshela tekulima unomthuthukiso omkhulu wakithi waseswatini uvule takho evele wayovula netmayini ingani kuye kwavuleka amathuba emsebenzi kangwane banemangala balabathi mswati mangikhotsholwane basho kulomquphulo galazathi imbitathi salethi incince mafuza ngubuka ngeke sabetholele emfukwane ingani lamabhala emehla kwabheja umlilo futhi abheja amalangaphi ngilolithwala lakisela imhlophe kusekwelithwala semangwaneni mswati ngilohlala thuka amalahlela avuthako nakho labamphekapheka bocakujaneni bayakupheka bayakuthululwa emsakandaba bahle bakupheka ngishona ngethi imbitathi ebelumphi basuke emagonso baye-US Embassy babuya bajabhileni abathi kuthi mswati ngumakhosi etive nje inkosi ebusa etiveni ukhwazele kusho ikhwasa ukhwazana kusadakini uye wakhwazana ngekuthula ngisho kumhlabuthangeneni lo manyathelo wakithi unyathelelwa ndlela waseluyokubalekela unyathele lapha etopi ye-Addis Ababa babe sesebakunika isihlalo sekugcina kuthula e-Afrika uyimbubu uyingwenyama mdlamathole esinyathi hayethe uniwaphakathi